Wethu kushubile endimeni kaMaskandi. Umthandeni usephoste iy'ntokazi-ke azobe ahambisana nazo-ke kule game ngeviki elizayo. Ngoba usho lathi ngeviki elizayo kanjalo ngeke uyawudedela-ke omunye-ke umsebenzi wakhe-ke awushiye ngemuva-ke laphana-ke. Uhamba-ke nentokazi-ke eyaziwa kakhulu-ke i-Afrika yonke uTyla-ke laphana-ke. Ephinde-ke ethathe enye intokazi-ke laphana-ke u-Ayra Starr-ke laphana ozobe khona futhi naye-ke kulezi ngoma. Sikhumbule-ke nangonyaka walo uphelile-ke waqhamuka-ke noMaHu waphinde waqhamuka-ke noNomcebo Zikode-ke laphana-ke bashaya ingoma engaconsi phansi. Namhlanje kwalokho igusha isasematheni asazi-ke njengoba-ke elandele lezi intokazi. Sikhumbule-ke masikhuluma ngoTyla-ke intokazi le eyake yanqoba-ke i-Record of the Year-ke laphana-ke njengoba-ke yaphinda yathathwa na umthandeni-ke icokama-ke Elisha okuyindondo enkulu nazo zonke-ke lapha-ke eSouth Africa-ke laphana-ke. Umthandeni wathi cha, ngoba uyayazi i-Record of the Year, woza la Tyla sizosebenza. Asazi bafethu ukuthi-ke iyozala nkomoni-ke nale ntokazi-ke u-Ayra-ke laphana-ke ukuthi-ke kuyobanjani uma kunje. Kodwa-ke sibona sengazuthi-ke ishuthi inkulu-ke lento-ke esemculweni-ke bafethu-ke uma-ke umculo kaMaskandi ekwazi ukulanda abantu-ke abahamba overseas-ke laphana-ke bazosebenza naye. Lento-ke isho lukhulu kakhulu-ke endimeni kaMaskandi. Angifisi ukuthi uzwe ngami-ke laphana-ke. Siyazi bafethu-ke ukuthi-ke lento yaqala-ke laphana-ke kuyona-ke iParis ehamba nolwandle onkulu. Abantu abaningi-ke baphinde bayilindela-ke yavele yaze noMaHu kanjalo noNomcebo Zikode. Ngoba njengamanje isila isihamba overseas-ke njengamanje. Asazi bafowethu, mina-ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo. Ngifuna ukuzwa kuwe mbukelo lasemakhaya ukuthi-ke kuthini ngokuphawula nande igcoka amalanda abantu abahamba overseas-ke laphana-ke. Ngabe ulibona likuphi-ke ngalezi ngoma elizoyidedela? Mina ngiyayideda inkundla.